Повторно сме тука во живо, значи од експо центарот каде што се одржува самитот БРИКС. Имам чест до мене вечерова да биде Игор Дамјановиќ, некој кој што на Балканот и не само на Балканот се прослави со своите војни репортажи од фронтот по Донбас и Луганск. Значи голема чест ми е што го имаме Игор, кој што е новинар на порталот Политика, Стара добра политика, и газета. И газета. Игор, да не должам многу, да не дуљим, брате, како гледаш дешавање на самитот БРИКС у Казању, дали е ово прекретница у светској глобалној политици? А ето да добих још, извинјавам се, ја не говорим македонски јазик, али верувам да ќе ме моја браќа у Македонија разумети. А ја сам још и дописник портала In4S из Црне Горе и Дневник новина Политика, тако то смо дефинисали. Што се тиче овога самита, многу тога се најављуе, многу тога примеќувам оптимизам со саговорницима, рецимо данас којима сам разговарал из Индије, из Бразила, из неких афричких земјања кои планирају или тек треба да постану чланице БРИКСа, али едноставно примеќувам дека код нив постои солиден оптимизам и велики ствари се најављуju. У којом степену ќе се one реализуваат и тоа ќе показати време. Дали само учешće председника Ирана говори да се и онај војни дел, сурадње измеѓу земја чланица БРИКСа појача. Знамо да е актуелна она могуча, дуго најавljena освета Тел Авив и Бибија Нетањаху врз Техерана. Дали ќе сад Биби мало отступити од те претње? Па ја мислим да Биби Нетањаху може да отступи од пријетње и од агресивnog понашања Израела и од агресивних напада на суседне земје само ако на njega изврше притисак Сједињени Амерички држави. Од првог дана када е избила криза прije годину и нешто, владајуći естаблишмент у Вашингтону не жели да доđe до директnog rata. Ја сам то у неколико интервјуа рекао, чак и када е дан после оnog успјешnog иранскog напада, када е паралисана била Гвоздена купола, дали погодцима у радарске, прецизnim погодцима ракета у радарске системе или неких информација до коих сам ја имао да е чак хакерским нападом она била блокирана и угашена. Čak i tada sam iznio procjenu da Sjedinjene Američke Države ne žele u ovom momentu da dođe posebno do kraja izbora, da oni ne žele da dođe do neke šire eskalacije i da do brzog odgovora Izraela neće doći kad su ga svi očekivali, kad ga Izrael obećavao. I to se nije desilo. Izrael je time demonstrirao jedan kukavičluk. On može samo 1000 puta slabijeg od sebe da napada, ubija, a protiv one vojne sile koja je u stanju da mu odgovori i nanese udare, pokazuju rezerve i kukavičluku djelovanja. Самит БРИКСа, Балкан, конкретнije Srbija, Makedonija, Crna Gora, zemlje koje znamo da neće nikad ući u Evropskoj uniji. Koji će biti uticaj ovog istorijskog samita БРИКСа? Bilo bi dobro, ja pokušavam svo ovo vrijeme, još uvijek nisam saznao, ali nadam se da ću u tome uspjeti, da nađem neke dopunske informacije, šta se konkretnije nudi. Evo i od БРИКСа bi bilo dobro da, pošto od Evropske unije mi godinama imamo razne konkretne ponude, razne konkretne planove. Većini su to šarene laže i recimo šta oni rade kod nas. Sad u Crnoj Gori će ponuditi $100 miliona granta za izgradnju autoputa, ali onda ako uzmete taj grant, onda morate da poštujete njihova pravila koja isključuju investitori iz Kine i za tih 100 miliona koje su nam to bož dali, mi ćemo platiti 500 miliona onda. Uzeće 400 miliona od naše sirotinje. Dakle, Crna Gora svake godine iz Crne Gore recimo u Evropsku uniju prelije se 1,5 milijardu evra, mi izvozimo 150, to su podaci od prije COVID-a, izvinjavam se, znači 170 miliona izvozimo, 1,5 milijardu uvoz, dakle 1,7 milijardu uvozimo, dakle 1,5 milijardu evra od naše sirotinje se odliva u Evropsku uniju. I tako da od njih smo imali konkretne planove, konkretne strategije, mnogo toga je bilo lažno od БРИКСа, onako što sada primjećujem prema Balkanu nema neke konkretne inicijative.
To bi bilo dobro da čujemo i to ako čujemo onda ćemo možda i moći da donesemo neki Najverovatnije. sud, ali naš narod je pozitivno se odnosi prema BRICS-u jer odavde ne dolaze pritisci na nas, nema pritisaka na naš identitet, ne tjeraju nas da uradi ovo, uradi ono i to svakako nema cijenu. To nema cijenu definitivno. A ovdje mogu uočiti globalističke medije, evo konkretno CNN sad CNN. drži neku pres konferenciju, mene iznenađuje. Mislim da je to CNN na arapskom jeziku ili Da. to nije engleska. Ali ta franšiza. Da, franšiza je koja pokazuju interesovanje za ovo, tako da brine ih. Meni to zbunjuje. Sa Balkana konkretno smo samo mi i tvoj medijum, na samitu BRICS. A znamo da imamo toliko medijuma, portala, naročito medija koji znaš što kako, mi kažu smo da su došli- proruski. mi Gdje smo- su? Nema ih, brate. Na što se to Neću. drži? Pa, ja to ne bih komentarisao prije svega sa mediji koji su krenuli, koje finansira ruska država. Ja sam mnogo puta dao svoje mišljenje kritičko. Eto vamo u Makedoniji možda bude interesantno da oni imaju 150, da sad imaju već više od 100 novinara, zapošljenih preko 150 ljudi tamo. Wow. Tamo nemaju 3-4 čovjeka da govore ruski jezik. Kada je dolazio Fjodor Emelianenko i novinari Arti Balkana i Sputnika Srbije, obraća mu se na engleskom jeziku poznati ruski MMA šampion, veliki humanista i prijatelj, veliki pravoslavac, vjernik i prijatelj srpskog naroda. Tako da to je pitanje za njih, ja na to ne bih spekulisao. Mislim time što oni ovdje nisu prisutni, imajući u vidu kakve budžete imaju, sa kakvim milionskim budžetima raspolažu svake godine, dovoljno govori. Ja to ne bih analizirao, a to je pitanje koje možda neko ko ih finansira u stvari iz ruske države, možda ih pita gdje ste vi tu ljudi? Apsolutno. Gdje ste vi Tražiti odčet. gospodo iz Artija ili Sputnika Srbije ovdje na ovom važnom samitu gdje su i prisutni zvaničnici iz Srbije u dosta visokoj delegaciji. Nije došao predsjednik Vučić, ali je delegacija zaista visoka. Jeste. Igore, ja bih te zamolio, prvo bih ti se zahvalio za ovaj kratak intervju. Hvala vama. Zamolio bih te kad se vratimo Skoplju, kad ti budeš dostupan, da uradimo jedan duži intervju Sa zadovoljstvom. na našem podcastu, Možemo, brate. ako vam je rat interesantan, ja sam Jeste. posljednjih 2,5 godine bio Naš medijum aktivan. ga do temelja obrađuje, ali ti si tamo direktno na licu mesta i možeš našim gledalcima ponuditi informacije kao retko ko. Baš. Tako dogovorimo se da uradimo taj intervju. Hvala ti još jedan Hvala put tebi. i nadam se da će Slobodan svet i politika i taj drugi portal koji ti zastupljuješ od sad biti tesno vezani i sa suradnjom. Hvala ti, Igore. Jel možeš da nas slikaš? Do vas, dragi gledači, pozdrav i so slednji od gostin za brzo se gledamo. Izvini.